wawaya mi maafefu ya au palu kaita zui ba kangeran wa basa dede ba kanal YouTube YKB Bahasa Nias. Fatole tabasu daromai lobalangi dan talau mengandung. Ni fulakeu ngitima lobalangi ma Yesus Kristus bawa aurima sawagala baik bawa masih bapak akhirende basino folu ke mayaga sama tiga. Basilarate mabasu daromalima pada mato aurima pada nama. Pada lobalangi ma Yesus Kristus mengandung. Yang iramay na batalifus daromay lobalangi ni basoda moroy bagama bulan lisibuho tehalia moroy bazura sarafetero fasa 2 na masisiwa irugi izifelewa ba siya ani basoda mani angere kusida tatabaso ibanga wasisiwa maneta romali lobalangi baya ami ba madoni tuyu eri salawa soini amonino banua tanah lobalangi enaka mituriai ke gamuata zogauni ya ami moroi bazo gemi bahaganyada saha liheli dededa irama hina batali fusa buala bangorifi ti oroma ia bambua seroma te kauni itasa ina tobali ho banaboda babazi fasuya ita Moguna moto badededa nahia mafetaroga baba atobali hobuan fetaroga ande so famotei ia badaromali lobalangian si fofena efotei ia madoni tuyu si dua efotei ia ere salawa si telu efotei ia soi ni amonia basi eva efute ia banua tanah lobalangi babetaro ado tebe sama zamati ba abel baba nuriai geturia lobalangi baba auri so aya ya ita Yesus Kristus fetaro madonituyu eluahania ina ama ina batali fusa famalua fasumangeta zitola ti oruma babehede bahegei bau amwata ere salawa eluahania ya ia zifufuna sitombali soldania wa manua fangatule ago bau doroge ya ia soini amoni eluahania fangamoni fa auri ago ba adu balalani terus rumah banua tanah lobalangi eluahania sehiga mahaitania lobalangi sohnya foloe bafaleu faloi fetaro ande teote ia bawa sumangeta bawa atule bawa adu alu bawolo somasi lobalangi famu adu fasumangeta tefalua ia bawa asakidan famu adu ba atule tefalua ia bawa atule sila ibu dede zantuan tefo adu ba aduhu fehede abo di falua hasam wago hito ba tefo adu di fotefolo naso falu atake ba falu farai ba bologe somasi lobalangi yang fomo ita lobalangi yang mengandung sawagala daromalima so ay Yesus Kristus babeke bawa apel bawa maluaya ia fatolagi tifoan na bawa hadeye di falmama saiku bawa mulakhe bitemur ade bazo yam badai lo walanya ba Yesus Kristus mengandung ia baik oleh like comment subscribe bata bagisi kena lahoda mata ni fusa datan ufuli wa baita mafifu ya
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.